гласање за тој конкретен кандидат. Кој е за? Afrim Fidani mori më shumë vota se Besa Ademi, me çka u zgjodh kryetari i ri i Gjykatës Supreme me përkrahjen e 8 anëtarëve të Këshillit Gjyqësor, ndërsa 5 votuan kundër. Gjykatësia Besa Ademi, e cila e udhëhoqi gjykatën deri në shkurt të këtij viti, nuk e mori shumicën e nevojshme, përgjithsisht mori 2 vota pro dhe 11 kundër. Debati mes anëtarëve ishte në drejtim se ish kryetaria Besa Ademi ka dështuar në punën e saj, ndërsa për gjykatësin Afrim Fidani thanë se nuk mendojnë se është një gjykatës i shquar, por se ka pasur një plan konkret aksionar me korniza të caktuara kohore që janë në drejtim të përmirësimit të gjendjeve. Првиот кандидат судијата Беса Адеми исклучително ја водеше функцијата изминатиот период председател на Врховниот суд. И тука нема дилеми, беше отворена за меѓународна соработка, меѓутоа има еден дел кој што сметам дека не беше доволно кооперативна, не соработуваше, а интересот на сите заеднички и на Врховниот суд и на судскиот совет, па и на извршната власт и законодавната е да бидеме сите сплотени. Во однос на колегата Африм Фидани гласав против од моето лично искуство како 15 години кривичар, средбите што ги имавме на 4 апелации, средбите со Врховниот суд и тоа што лично нели цело време се согласувам со комисијата која збори дека судијата како судија на Врховен суд не е исто и председател на Врховен суд. Личните контакти и она што го нагласија како впечаток на комисијата се подудараше со моето мислење и тоа е причината зашто гласав против. Јас не видов во нејзиниот ангажман одреден предлог или заедничка расправа во набринување, во изнаоѓање на рационални решенија по-добро и поефикасно судство. Në seancë me 10 vota u zgjodh edhe kryetari i gjykatës themelore në Krushev, mandatin e mori Haxho Tarik, për të cilën kishte vërejtje se në të kaluarën ishte sanksionuar me gjop në para për vjetërsimin e shumicës së lëndëve të tij. Këshilli Gjyqësor zgjodhi Ivan Xholev, kryetar të gjykatës penale Shkup, për gjykatës në gjykatën e apelit. Përveç Xholevit, gjykatës të rinj që të veprojnë në sferën e së drejtës penale në gjykatën e apelit Shkup janë gjykatëset Maria Kletnička Markovska dhe Ola Ristova nga gjykata penale dhe Betim Jahja nga gjykata themelore Tetov.